Li ki tem la pou kote mwen. A la dekoje mesi. Nan va ka bonye, oui. Kou ya la, nan va ka bonye. Dem matin bezwen pou m'bala chton bay pou el la, m'baka wel. Ki kote m'gwa jwen ni? C'est la rite fol vini. Oui, fol vini, m'aptan ni vini. Nan va ka bonye. Mon travati nan la. Li jen jan, mse gran moun, m'baka pale avel. Li fè sa vle. La men, wak an ati fom men men. Mwen voyon apen ide van la. So apen. Ayon bay. Kaya ko la, ben ko pa. Pikiran aku ya, balik. Koto di? Di ba hindi pa si Fernando? Dem matin ya? Wati zam de soti. A ki la te soti? Mwen de mou leve a moun bwa la ri. Man chèche ou mba wè mwen gone se lore. Wati zam de fom pa de wa. De fos zak. Bwa ki le bwa deze? Wati Ten de koute bati ya? Mwen gwa kaya nan mèm? Mwen gwa kaya nan mèm? Mwen gone se lore mfoti lon janda la mabwe lo koto mba wè. Ne kon zam la ki de bati ki lem de teman. Lon zan mou la? Dewi mat nyan, jom yare lo. Li bati avon se konyo an. La vede fom pa. Ou la vede fon bagay. Makite ka la bou. Ou e makite ka la bou. Ou pa fè chan anko? Ok? Wati zam ay bwet. Dewi al bweti to. Pamu ko ba lu. Ye wè petit pou. Oui. E wè pa di. Tellement gelaj. Mata de soti ya? Fom ki tellement gelaj. Ki telman gen la chan. Oui. Di kafe te bay. Di ka fè. Oui. He? Bay pou nou. Sou bay pou nou net. Yem yon petit pou. Koto kwa chan fè sa. Te yo am kwa zan. Di wè kwa chan fè? Oui. Pika yon jam liye nou. No e ba jam non, bel fom oui. Bel fò. Bel se fom. Ou mwen kwe pa fò. E kwa chan, lem te jen jan, pa di pou wè nou. E kwa jan bayan jan anko. Li gen la chan. Oui, zika pel la jen. Kave di ou kwa jen, ou ven pou chan tem ni. Mbay de. Kabyan jen. Mbay de. Mbyen kon jan mwen pou ta jen, pou ven pou chan tem ni pou kwa li. Hey! Ou kwa se bon pou jen ti kon jan bani la. Pika se ta fiat pou nou. Kom se di kon pa se. Monsieur, Jean, me tira sonner sympa, je moi depuis matin, non? Depuis ma dormi avec ma pensée. Moi, si je ne te ménageais pas. Moi, si je ne savais pas ce qu'on est dans le goïne. Ah, bonsoir, Doudou, comment il est? Ah, mbyen. Comment tu vis tes jours? Ah, e ba to vle man. Ah, bien, quand on vient là. C'est ça qu'a dit, mais papa, je me présente à mon papa. Ou chéri, sa mde vin zo la. Chéri. Oh, ah, mais ça qu'a fait. An tou an nou fè chéri. Ah, ok, chérie, pas de problème. Tan dat li metem chital la. Li di lal de fam na pou vin presentem ni. Ano sou baka wali mbe ven soti. Papi men moun. Monsieur, papi, comment il est? Ça
Monsieur, papi. Salut, Nota. Ou fait choix. D'accord. Ou présente venir, pour dire, vous allez présenter. Monsieur, papi, monsieur. C'est pas vrai? Oui. Vous allez présenter avec.